Evo sada jedna specijalna želja za studio M83 Music Studio i za vlasnika toga studija Mehmeda Mehanovića. Zavidio nikad nisam ljudi što se hvale, kad zarade puno para sreću ne žale. Ja siromah nisam, što ja nemam para, osjećam se siromahom, žena mog života kad me razočara, žena mog života kad me razočara. Hej, Music Studio M83, vlasnik Mehmed Mehanović. Ćao!